بما اننا بنتكلم عن التطبيع وعن جيش الاحتلال، تحدثنا قبل كده عن أزمة السياح الإسرائيليين اللي بترفضهم فنادق كتيرة في العالم. وزيرة السياحة المغربية كانت بتقول أنا بستهدف 200 ألف سايح باين إسرائيلي، إن شاء الله ربنا يوفقها، وهي فخورة جدا. المهم، وحقيقة وجهنا نصيحة مخلصة للناس بتوع الإمارات، وقلنا لهم هتتبهدلوا، قلناها بكل اللغات، هتتبهدلوا يا جماعة، في بهدلة جاية. الإمارات، الفنادق بتاعت الإمارات ما تستحملش البهدلة دي. تختلف تتفق، فنادق الإمارات حاجة فخيمة جدا تتناسب مع، انت راجل بتروح الفنادق دي بيبقى يعني كل شيء متاح، يعني فانت فنادق الإمارات شيء فخيم. بيقول لك محمد رمضان قاعد في الإمارات لحد دلوقتي. المهم، انتوا يا جماعة هتتبهدلوا، مش هتستحملوا. ما حدش سمع النصيحة طبعا كالعادة. النهارده الإمارات بتعترف، ويديعوت إحرانوت بتنشر وتؤكد ما قلناه وما حذرنا منه. مدير فندق بدبي: الإسرائيليون يسرقون كل ما بالغرف. كل ما بالغرف، ما بيسيبوش حاجة في الغرف. اشتكى مدير فندق ورجل أعمال إسرائيلي بدبي من سرقة السياح الإسرائيليين لأغراض الغرف التي ينزلون فيها في الإمارة بعد فتح أبوابها أمامهم عقب اتفاق التطبيع. وقالت يديعوت إحرانوت أنه رغم مرور نحو شهر فقط على انطلاق الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات، إلا أن التقارير بدأت تتحدث عن سياح إسرائيليين يسرقون محتويات من غرف الفنادق في دبي. وقال رجل أعمال إسرائيلي ليديعوت إحرانوت: أزور الإمارات منذ سنوات عديدة حيث أقوم بأعمال تجارية هناك، وفي الشهر الماضي وصلت إلى الفندق المعتاد الذي كنت أقيم فيه، وشعرت بالفزع، ده رجل أعمال إسرائيلي، عندما وجدت في باهو الفندق إسرائيليين يتم فتح حقائبهم قبل تسجيل المغادرة للبحث عن أشياء مسروقة من الغرف. قال لك شعرت بالفزع، الإماراتيين بيفتشوا الشنط بتاعة السياح الإسرائيليين. رأيت مجموعة من الشباب وقد كدسوا المناشف وغلاية في حقائبهم، حتى غلاية الشاي. فظاع فظاع. وتم العثور في حقيبة سائحة إسرائيلية أخرى بالفندق ذاته على مصباح. دي فكت اللمبات يا جماعة. الفكرة دي ما جاتش لأي حد قبل كده، ما جاتش للسيسي بتاع اللمض الموفرة، بجد والله. يخرب بيتك، ازاي بجد حد جات له الفكرة دي قبل كده؟ الناس تاخد روب، يعني فوطة، مش قادر اقول لوحة. يعني ما بتحصلش اللوحة دي، ولا قادر اقول غلاية، انما فكت اللمبات. ده انت فظيعة يا شيخ. يا ود شفنا بدأوا بالصراخ في احد المرات. في الآونة الأخيرة رأينا سياح إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويكدسون في الحقائب كل ما تقع عليه أيديهم، يسرقون المناشف وأكياس الشاي والقهوة وحتى المصابيح. في أحد المرات، يقول مدير الفندق، جاءت أسرة إسرائيلية مع طفلين لإجراء تسجيل مغادرة، واكتشفنا أن هناك أشياء مفقودة في الفندق. وعندما حاول موظف الفندق إخبارهم أن أشياء في الغرفة التي كانوا يقومون فيها مفقودة، بدأوا بالصراخ. بعد تبادل الحديث وافقوا في النهاية على فتح عاقبتهم، واكتشفنا أن إناء الثلج والشماعات ومناشف الوجه كانت بحوزتهم. خدوا الشماعات دي اصلا ملهاش قيمه من غير، انت عارف شماعات الفندق بتبقى متعلقه في بتاع حديد كده، مش بتتعلق لوحديها، فلو ما خدتهاش ببتاع الحديد، الا اذا كانوا فكوا البتاع الحديد. يعني شكلهم فكوها، والله شكلهم فكوها. واكتشفنا ان اناء الثلج والشماعات ومناشف الوجه كانت بحوزتهم، وبعد ان اخبرناهم اننا سنبلغ الشرطه قرروا اعاده الاشياء واعتذروا. العديد من الصحف العبرية كشفت أن دبي باتت الوجهة الأبرز للسياح الإسرائيليين. يعني الواحد مش عارف يقول ايه. التقارير دي حاول يتجاهلها، جات له في تقرير السرقة. يعني التقرير ده فضلنا نتجاهله. ليه الوجهة الأولى؟ الواحد يعني دي مش قصتنا،
لكن اهي الحقيقه تروح فين من الحقيقه من على قفا الفلاح. المهم، فيا جماعه احنا حكينا القصه وقصه الفنادق والسياح الاسرائيليين وسمعتهم العالميه الانترناسيونال يا سامح، انترناسيونال. السياح الاسرائيليين في كل انحاء العالم وتدمير في فنادق العالم. هذه اللقطات اللي بعيدة عن حضراتكم هي اقتباس من تلفزيون جيش الاحتلال ومن تقارير لمونت كارلو. ישראלים גורשו ממלון באי קוסומוי בתאילנד. נוסעים ישראלים תוקפים מילולית בבוטות דייל של צוות האוויר. קטטה אלימה של ישראלים במלון בבוקרשט, בירת רומניה. בקבוקי וודקה ששימשו כלי נשק. היה לנו תיעוד מיוחד ולא נעים לצפייה של הרס, השחתה, ונדליזם, זוהמה, שצולמו במלונות בכל רחבי אירופה, בחדרים שבהם שהו ישראלים בחופש הגדול. ערב טוב תמר, את התמונות שעוד מעט נראה קיבלנו בעילום שם מנציגים של ספקי תיירות בחול. אותם נציגים מקומיים של חברות המציעות נופשים באגן הים התיכון, במזרח אירופה וגם במרכזה כמובן. תחילתו של הפרויקט פנייה של ישראלי שחי בחול ומטפל בתיירים הישראלים בעבור סוכנות נסיעות. הוא ביקש מאיתנו, תראו את התמונות של השחתת חדרי המלון, של הזוהמה, של הוונדליזם, ואולי כך משהו ישתנה. וכך באמת נפתחה תיבת פנדורה. התמונות פשוט זרמו אלינו. עשרות בתי מלון, נזקים שיקח זמן רב לתקן. לא רק בכסף, אלא גם בתדמית של כולנו. בלי טיפת בושה. הנה הכתבה שלך. אם לאורחים האלה אין טיפת בושה, איך אפשר להשאיר לחדרנית כזאת זוהמה? כמה קשה לפנות שימורים פתוחים לפח? מלון אחר, תינופת אחרת, כולל פיצוחים על הרצפה. ואלו הם שאריות אוכל במקלחון. מלון דירות, לא נתאר את כמות האשפה שנשארה, תמונה הרי שווה 1000 מילים. כאן ישראלים זרקו אשפה מחלון החדר אל הסמטה האחורית במקום לפח. ללא מילים, להסתכל ולבכות. טלפון שנתלש מהקיר, דש מהבמבה, זוהי זוהמה שתועדה מחדר אמבטיה של משפחה ישראלית, וכאן אלו לא מים על הרצפה, אלא שתן. את כל התמונות קיבלנו מנציגים מקומיים בחול של ספקי הדילים הישראליים. בעלי בתי המלון העבירו אותן אליהם בזעם, דורשים פיצוי לא רק על התינופת, אלא גם על השכן. אחרי שהאורחים מישראל עשו צ'קאוט נתגלתה מזכרת, שבר בארון, שלא דווח כמובן. קורה גם שחלון נשבר, אבל למה לברוח בלי להודיע, בלי לקחת אחריות? יש איזה מונח בתיירות שנקרא מלך ליום אחד, או מלכה ליום אחד. זאת אומרת, כן, התחושה היא שאם עד היום אני עבדתי ושרתתי אחרים, את הילדים שלי, את הלקוחות שלי, את המשפחה שלי וזה, אז עכשיו מגיע לי, אני בחופשה, שישרתו אותי. אוקיי? אני שילמתי, שישרתו אותי. אני משאיר את כל מה שעשיתי על הרצפה. هيا فنعيد يعني تلك الشكاوى التي بدأت يصرخ من مدير فندق إماراتي وآخرين. هيا بنعيد التحذير مرة أخرى أن هذا هو السلوك، والتحذير واجب وممتد لوزيرة السياحة المغربية تحديدا، اللي أعلنت منذ أيام قليلة في هذا الأسبوع أنها بتستهدف 200 ألف سايح. قالت ده في كل الوسائل، ومقابلة مع واي نت إسرائيل 27 ديسمبر لسه من 3-4 أيام، وكأنها عندها ذاكرة السمك. منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات سأعمل جاهدة لتحويل المغرب إلى أكثر الدول مقصدا للإسرائيليين، وتشرح كيف أنها تخطط لتحقيق مشروعها لاستقطاب 200 ألف سائح إسرائيلي في عام واحد، ومن جذور معرفش إيه وغيرها، جذور مغربية يمكن قصدها وقصدهم وغيرها. لكن في كل الأحوال يعني الوضع أهو، اللي ما عندنا في مصر بنقول اللي ما يشوفش الغربال يبقى أعمى. بالنصيحة مخلصة لوزيرة السياحة المغربية المجتهدة حقيقة، مش عارف اقول عليها غير انها مجتهده ودؤوبه يعني. مش دي الحكايه خالص.